Kador bar tlang jong kaki HEDC kalalong tang sisngi bat hakani kador bar ki MDC ki leyatai halor ki kat tugat ni kimat ki bakongsan ki bakentop yo put usam halor ke jeng penbena pat ba kabala penmi da ke sarkar ban pentri kam ya ke CRPC bat CPC ha ke jela berakawai bat kibe-kibe di kimat. Watlai kini kador bar tlang labu bakan long arsengi henrei ki babun ki benta jong kasngi sedang kalakut no dang keloi. Kumta kajeng kalarai ban song darbar ban yatai no ikiwe pat kimat kibe day ban long ha kasngi ke babut bat kumta ki MDC kila menjur ban penkut no ke darbar ha kani hi kasngi. Haka kenta keli jengkeli u Chief Executive Member CEM jong ki HEDC uba Tita Starwell Khan ulapan pau baki Regional Committee ki belatha dok sarkar ban penbet uput usam kin sa ay katup kerteng jong kisnong sa council ki bahap hakin ritli ki jaka ki ban penbet ya uput usam hakawat ka baar bat ka jela asam haba jubab ya kejengkeli jong UMDC ka mau hati uba Charles Marngar UCM ulaong baki Regional Committee kin sa ay katup kerteng jong kisnong bat ka council kan salum ya kejingelang bat ki klit nong sensyar bat ki kenhun ba per. Ulaong baka boundary committee jong ka council kan sa penlong ye kejingelang kenang bakan yok bani selok bat ki klit nong sensyar bat ki kenhun ba per da ka jingtmu ban penklan ya ka jingkam trai ki jaka jong ka jela. Hakani ke darbar MDC ke UDP uba bendo lanong ulawan ra ka motion hakabede ba ka jinge ka japut apedeng ka jela Meghalaya bat Assam hakababun ngut ki MDC ki le shembenta. Bat kila dawa badai banlet jurep igisnong ki badan hakathan kaput kum kadak ban aimen si meki. U executive member ubadi kmi ekatanat ilaka uba jambor war ulaong ba kum UMDC ubadan lang haka regional committee unsim kia haka ban pensngau haka teka committee ya kimat ki bakongsan ki bala penpau di ki MDC haka bay day baka kampen betput. Bat ulaong baka council kan let ban jurep ki jaka ki badan hathan kaput bat un sa penbena ya katarik. Mentari kerana MDC na komiti, ba na po holos mai, ba na kisno kilaga berat bagi menteri oleh kuasa. Atau insaf ini, ya kerana dominen insaf surpai ba. Kemudian surpai ba kalau saya kira menteri oleh kuasa, atau kata regional committee, insaf surpai ba ni, insaf yang tujuan nestan kuasa. Dan soal ini Mr. Chairman sir, kerjaan yang kami promotion, kemudian yang kami cuci cuci, hendak kumpulan, number berapa, bagian mana, kasih schedule, kapan yang kejengan kerajaan ini hendak kerja, lalu kerja asam, lalu, apa ini kan kisi, dari itu kerja muncul, kampung ketua revenue act ini, lalu, atau musuh kemen, kita kejengan yang lain, kemudian Pak ini number, dah boleh kerja kendari, bos kapal ini. Ni kan dia mencari baik. Mending tambah any cause menjawab election. Dia kerja kendari, dia kena siap menjawab election. Dia berpensuhai political bosses. No, bakal kata. Umat sosial political bosses yang kerja kendari, kemen kerja kendari. Polisi political bosses benar kerja ni. No, nyata nombor besar. Dan soal ini kerja dia kerja berdiri, dia support, hanjat dia support, handas dia support, hanway, semua kerja berdiri untuk kerja ini yang tanggung ini dia tulis tulis. But in the short term, we are the last meeting job in the regional report sector. Mari kita lihat National Joint Regional Committee, Kampa, the base in the record, Kivadan, but any of the sort of Kivajan. But the National Committee, Kampa, and the Leon John, when they see the number. But the district area, they go away, Nagi, district area, they go away of different. But how can they have to be record the long of the district area, the Dona Chispa, and totally Chispa? And right down the way, Gavagation, Basham, it has seen. Government is at the way.
ya kan ini ro na kalian jom members category napo district administration unsa pa yang this jom dan district council category betul kalau saya kalian jom isi ba yang sesuai boundary committee na kalian jom ni member yang represent apa regional committee nila kerana percaya apa regional committee bahaswa unsa hak dia regional committee include the stakeholder atau ka sektor ini dan hak suara yang less bah sorta mekhala clear lembaga report juga 2011 bah less kaba idam ini ki jingkapa mengenai sejauh kena nasional Nagaland juga council kalau berkhaswa yang ini tradisional yang ini stakeholder berkhaswa bahwa hak yang ini ada boundary committee kami secara regional committee kalau solution di apa unit naik nomor pemerintah. Kaki HEDC kalashim ya karai ban pa da kajing tho sa sarkar jala bakadai ban penmi ya kajing pen bena pat ba kabasai ban penti kena baki jing yele makot duma hapden ki riulum dai ban bishar hapo ki district council court ya kani karai la pen bena da UCM kaki HEDC uba Tita Starwell Khan haba jubab ya ka motion kabala wanra da unong yalam kaliang persya uba PNCM UCM ulaong baka council kan sapha biang ye kajing tho syakatna DCA bat syak sarkar jela baka dei ban penmi da kajing pen bena pat ba kabasai kedar ha ka be dei baka jing ye khun mokot duma pedeng kiri ulum kenang bakan wenglot ikijing arta tien jong baro uba khan ulaong baka council kelayang scam baka persyak jur ban pentre kam ye ke CPC bat ka CRPC ha ka jela barakowe namarkan penduk no ye ke board jong district council court Ulaong ba ka executive committee kan penklanru igi district court bat syan kan saplino ya ka district court kebadan hanong po bat makorwat. In pursuance of full separation of judiciary from executive and in exercise of the power conferred in proviso to subsection 3 of the section 1 of the Code of Civil Procedure 1908, Act 5 of 1908, the Governor of Meghalaya is pleased to apply the provision of the Code of Civil Procedure 1908 to the courts in the state of Meghalaya. The District Council Court shall continue to derive powers under para 4 and 5 of the 6th schedule to the Constitution. Namata nidang yobe yang digabor namar pula yang dikalomba kani gabor nidang kalom kumka para 4 and 5 of the 6th schedule Jogon Constitution. Nah kalian ada jumpa di keren syai. Yang lain, nah kalian ada jumpa nyimpat honi. Nyimpat honi dengan Constitution. Nah tak ada hal yang dapat yang kejengnya lah jumpa create dong sesiapa. Kibalong ki head jumpa village court, bakumju untuk kini hima, mau dari ki additional subordinate court, bakum tata tinggal akad kejengnya lah. Hadin berlaku dengan jenama untuk diklik dong sesiapa di head jumpa village court. Nah kalian ada jumpa hiru di penpal yang keju. Nama arbakan notification kamsha harga beda ham tam kumulakan na kalian jumpa nong yang kalian itu harga beda berkikir di badai ham di tribal